nipatie mapumziko mema. Yes, alikuwa mtu mzuri sana, alikuwa anajipana yeye kama yeye kuja kuokoa wananchi wengi, kuokoa nchi yake, kuwa na vita, mauaji, watu wanauawa kila siku, miaka na miaka, nenda kwenda rudi. Akajipana. Msoda yote yule anapashwa akufe. Ni ile tu kila siku mtu anakuwaga na siku yake. Ariko umuntu aba afite umunsi wiwe yagenewe, kubera ko iyo umuntu ari umusoda ni ukwitanga. First of all, uwo ni umutima wo kwitanga. Ni ukuvuga ngo umuntu apfuye ari mu gisoda, umuntu wese afite navuga ngo anytime aba yicaye yiteguye kufa au kupona. Yes, nimba wadapfuye ubwo ararokotse. Yes, kuko baba bari mu ntambara. Vita ni vita. So kwa hiyo kama mtu anakufa iko vitani, kuna vitu viwili, kupona au kufa. Rero tuzahora tumwibuka, abantu mwihangane cyane. Ndabizi ko abantu imitima yababaye. Urupfu ruzaruca intege. Urupfu ntirumenyerwa. Hapa kuwaga ni kawaida, yani hii mauti ni ya kawaida. Kila siku mauti inashtua roho. Mauti inaumiza sana. Hata hao watu walisema eti tulienda kunywa mapombe, leo walikunywa mapombe na leo wenyewe wako wanajigaragaza kwenye mitandao. Najua roho zao zinawauma. Ni depression kubera yuko ntibyoshoboka ko umuntu uwo ari we wese yakwishimira urupfu, nubwo yaba ari umwanzi we arishima, ariko hakaba akantu kari kumubwira mu mutima, nikanamukomoa kamubwira ati yes. Kuko nyuma y'urupfu rwa Colonel Wiringoma, ndabizi yuko M23 igiye gukora icyo yatangiye, igiye gukora akazi yatangiye kurusha indi myaka yose n'iyi minsi yose. Kiseketi yaguma babwira ngo agahenge kahehe karako gutegura ibitero byo kwica abantu yishe. Kuko ntabwo ari Wiringoma wapfuye wenyine muri la minsi ya CCLF nk'uko yabivuga, ariko koko byagaragaye ko nta CCLF yari ihari, kwari amacenga. Yari amacenga yo kugira ngo ategure ibitero kweri. Mu gihe abandi bazi ko bari mu gahenge, iyo CCLF yabo bategure ibitero. Wiringoma ntabwo yapfuye wenyine, apfanye n'abandi bantu, abandi basoda bari bamurindaga n'abandi, ndetse harimo n'undi musoda mukuru bavuze ntari kumenya izina ryiwe, ariko bapfuye ngo ari abantu bose 19. Urumva ko ntabwo ari abantu bakeya. Ariko icyo navuga cyo, intwari ntipfa iraruhuka. Yes, makanika yarapfuye, twarabyakiriye. Ni ibintu byari bigoye kwakira, ndetse muri uku kwezi iminsi y'igeze yo kumwibuka y'uku kwezi mbere yuko yarakwijije umwaka, abantu umuntu ariko agira none niho agipfa. Ariko intwari ntizipfa, koko zirasinzira, kandi tuzahora tubibuka mu mitima yacu. Ibikorwa bakoze, amagambo meza batubwiye yo kudukomeza, amagambo yo kwigwanaho, amagambo y'urukundo azahora mu mitima y'abakongomani bose. Rero icyo navuga cyo nuko nyuma y'urupfu rwa makanika ntabwo twigwaneho yahise dropping hasi ngo itege amajosi babice, no, yigwanyeho kugeza none. Intambara ikaze cyane. Ntabwo bigeze batega amajosi, baragwanye, balipambana, na kwa leo banapambana. Yes, so na Wiringoma rero ni intwari isanze izindi.
tuzahora tubibuka, gusa ni ukwihangana. Yes, nta rupfu rumenyerwa nk'uko nabivuze, gusa igikuru ni uko M23 yafunguye amaso ikamenya ko nta muntu, nta perezida, nta guverinoma dufite muri Congo. Ntayihari. Turashaka kuba dufite guverinoma yo gucuruza gusa, yo gutanga ibirombe no gutanga amadiyama. Yes, hanze mu bazungu, ariko nta guverinoma dufite. Ntayo. Nta guverinoma yakwikira abanyagihugu, abaturage, kubashyiramo amacakubiri, ntayo. So, ibyo Uwiringoma yaharaniye n'abandi bose na M23 muri rusange, ubu ngubu ndakeka ko ariho bigiye gutangira gushigwa mu bikorwa. Yes, amahoro, amani katika wananchi, ubaguzi ugahagarara, amacakubiri agahagarara. So, icyo navuga nuko nyuma y'iminsi 3 ishize, nubwo bari batarabyemeza, finally babyemeje ko yitabye Imana. Hakiri iminsi 3, kandi muri iyo minsi 3 hari ibikorwa byabayemo, hari operation bakoze, kandi bazokomeza bakore operation. Yes, mwumvishije ko n'Ubuganda bwavuze ngo iki ni igihe ngo M23 ihaguruke. Yes, ihaguruke, bana kwicara ngo ize itegwe. Kisigaye cyo kwicara ngo utegereze CCLF yo kumunwa idashyirwa mu bikorwa. So, intare, amadubu, mukomere, kubera ko amaraso y'imfura y'intwari zacu bazayahorera. Kandi nanone murabona ko biri gushigwa mu bikorwa pole. Yes, birababaje kubona utangira urugendo waje kurusoza ugakatiriza, ariko nanone uri kumwe n'abantu mwatangiranye, mufite umutima umwe wo gutabara igihugu n'abanyagihugu cyangwa se n'abaturage. Bazawukomeza ikivi izi ntwari zacu zasize. M23 natwigwaneho, bazacusa. So, mukomere nanone kubera ko ikivi batangije bazacusa. Yani wataendeleza pale kwenye walishia. Mukomere cyane, musikate tamaa. Ejo ni heza nk'umuturage wese, kila mwananchi wa Kongo atapata amani. Hakuna kuangalia huyu ni Mnyarwanda, huyu ni Mtusi, huyu ni sijui nini, ni Mnyamurenge. Hilo litakwisha. Na ndio lenye walipambania, na ndio lenye wanapambania. Wanaokoa wananchi, wanaokoa pia nchi, na amani kweli itakuya. Hii vita kabisa, icyo kiri yani nicyo kiri kunongera imbaraga, nkumva umutima wanjye udacitse intege burundu, kuko bari guharanira icyo izi ntwari zacu zatangije, kandi bazakigeraho. Aho umukongomani wese azaza yicura, ata muntu umubwira ati wewe nini oza nini, iyo itakwisha. Na ndio yenye walipambania, wale watu walikufa, na Wilingoma mwenye alikufa mwaka huu na mwezi huu. Musikate tamaa. Vita ni vita. Yes, kuna kufa, kuna kupona, lakini
Nilikuwa nasema vita ni vita. Yani kuna kitu ambacho kinakukuta. Willy Ngoma alipendwa na watu wengi sana. Makanika alipendwa na watu sana. Yani toka Makanika aseme mimi natoka mwa guvernema, sitakubali wazazi wangu, taifa langu wakufe, mimi niko hapa. Eti niko mu guvernema. Hiyo guvernema ndio yenye iko inamuuia ndugu zake. Akatoka. Yani siku aliamua kwenda kuwasaidia na kuwaokoa ndugu zake. Twigwaneho na familia zetu za Wanyamulenge. Hiyo siku ndio alikufa. Juu alijipana. Hivi nyinyi mnazaniaga Yesu alikufaga ile siku yenye walimutia msalabani pale, wakamuchinja, wakamuua, wakampiga na mikuki na kila kitu. Ura munsi mwibaza ko ari wo munsi yapfuye. Yesu yapfuye akiri mu ijuru kwasi. Nibwo yavuze ati ndemeye ndapfuye nditanze. Yani kuna watu hapa wanakuwa gasa Yesu yani utazana niba Yesu kwa hii dunia. Bako ndani Makanika na huyu Willy Ngoma na wengine wenye sitaji hapa. Wenye unajua we mwenyewe. Yani kuna kwa watu na watu kabisa. Kuna roho ya pekee. Roho kujipana. Umutima ukwitanga. Ugafira ukoko bro. Ukavuga ati ngewe ntabwo nakwicara. Njya imiceri n'amanyama nkubiteho n'amayoga hejuru. Ubwoko nganje buri gushira. Bari kwica. Tuzumve ngo habaye amatongo iwacu. Makanika yari umuntu wihariye. Willy Ngoma alikuwa ni mtu, sio mtu wa kawaida. Makanika alikuwa sio mtu wa kawaida. Yani hao watu wazuri, wewe walijipana na moyo wao. Yani sijui kwa nini Mungu anabebaga tu abantu beza, abantu bakunda roho zao nzuri. Mungu anawabebaga mbio. Na hisi mimi ni kwa ajili anaonaga tu kwa mbeleni wasipate matatizo. Anaamua tu kuwabeba mapema. Lakini pia inatusaidia sisi kufungua macho. Unaangalia, okay, tulikuwa pamoja. Lakini walikwenda. Tufanyeje? Tufanye nini? Tukoriki. Kinige cyo guhaguruka. Tukakora. Aho bagejeje. Mukusa ikivi. Barukusa. Nikusa ni ukutsa. Whatever uko byumva. Nukusa ikivi batangiye. Sino ntwari zacu. Makanika arapfuye, umwaka uja kugera Willy Ngoma na waragiye. Abantu bapfuye ni benshi pe. Kandi ababyeyi bari kubura abana babo. We mzazi mweli kusa watoto wako. Mwihangane. Muhumure, mwihangane cyane. Kubera ko ibitambo biba bikenewe. Kandi no kwihangana, igitambo giturutse mu wawe no kwihangana. Kubera ko Kongo yasize abana b'imfubyi benshi, wayatima wengi, wajane wengi, wazazi walikosa watoto wao wengi. Lakini Mungu mwenyewe analiaga watima. Mungu analiaga yatima. Mungu analiaga watima. Mungu analiaga yatima sana. Yes, mimi najua kwamba Mungu analiaga yatima. Na tena watu wanafanywa yatima na nchi yao. Chuki, romba, ideolojia ina kichwa wala miguu.
ya ubaguzi, hatari sana. Lakini Mungu hawezi akabeba tu watu hivi. Nuko azi neza ko abasigaye bazagera ku ntego y'umugambi bari bafitanye n'abagiye. Nubwo abantu batareka kubabara. Abantu batareka gucika intege. Sisi ni binadamu. Yani tunakata tamaa, tunaumia muda mwingine, na tunalia. Lakini nyuma ya kulia na kutafakari, lazima kila kitu kiendelee, maisha yataendelea, watu wanakufa, lakini vile tunapaswa tukubaliane na hii vita. Vita ni vita. Yes. Na hii masiraha inaua watu, haiui miti. So mukomere, mwihangane. Ndabizi ko neza abantu mucika intege ariko ntimuhereyo. Yes, mugiraho mugarukira. Nanone musenge Imana ibaha imbaraga muri ibi bihe byo kubura abantu dukunda. Bari bavuze byinshi ku buzima bwa benshi no ku gihugu. So turakomeye kandi turihanganye. Twizeye Imana izakoresha M23. Yes, natwigwaneho, bakomeze kugira umutima wo kwitanga, gushaka amahoro. Yes, gushaka amahoro n'ubwigenge bw'umunyamurenge n'umututsi wese muri Kongo. Iki kibazo kikazibagirana burundu na generation zitakuja. Basipate tatizo kama ambalo tuko nalo sasa. Inamaliza miaka na miaka. Kitu kwenda unaitwa Mnyarwanda, kitu kwenda unaitwa Mtusi. Mnyarwanda kuitwa Mnyarwanda si kitusi, ntabwo ari gitutsi, kubera ko abanyarwanda ni abantu. Kuitwa Mtusi si kitusi, kwa sababu Watusi tupo na ni binadamu kama wengine. Kuitwa Mnyamurenge si kitusi Mkongo. Yani ni watu kama wengine, ni wakongomani kama wengine. Watusi wa Kongo ni wakongomani kama wengine. Hiyo ndio itaisha, iishe milele na milele. Hiyo ideology ya genocide mkichwa ya watu wengi ya FDLR itaisha. Gengi balikujaga kuambukiza Kongo mpaka guvernema nzima. Nilishangaa kwa neno lenye Patrick Moya amesema pale Canada. Eti wakongomani tunaongea, yani kuna vitu jamani vya kuongea ambayo unashindwa hata uanzie wapi. Haba imvugo y'ubuhutu ni y'ubututsi. Patrick Moya yeye mwenyewe akavuga ngo abakongomani ngo tuzatuvuga ngo imvugo ngo y'igihutu itu bazimu bashi. Aferi hose wapi na wapi, iyo ni ruga gani iyo ni imvugo? Amacakubiri, ayo macakubiri ni yagomba kuva muri Kongo, akibagirana burundu, n'uyafite mu mutwe bakamurandurana n'igitaka, akibagirana nawe burundu. Kuko batabikoze ni yale kila siku kila mwaka, mauaji nenda rudi, miaka na miaka nenda rudi. So nukwihangana, intambara irakomeje kandi turizera ko tuzakomeza twumva guhorera kwiza kw'intwari zacu. Yes, kandi nanone mukomeze musenge amahoro azataha mu gihugu cya Kongo. Yes, Munyamurenge azaba nk'undi mukongomani wese. Ari mvuze ngo Munyamurenge
akabaho nk'undi mukongomani wese, umututsi akabaho nk'undi mukongomani wese. Yes, nta munyamurenge nta mututsi wo muri Kongo, twese turi bamwe, uretse utu tugara, ibi bihahiranda bya bene wacu. Ntibigatuke intege kwirirwa za propaganda kuri za Twitter, kuri za social media zose, birirwa bavuga nama mushapata laana nyie. Mufite umuvumo mubi cyane, umuvumo mubi wakwanga ubwoko, uvuga ubwoko nabi, ufobye ibiri kuba, jenoside iri gukorerwa abatutsi muri Kongo uyifobye, bene wanyu abicanyi ubashorere, ubageza mu mihana ya bene wanyu, utangire kubicisha. Ntabwo uri umufatanyacyaha, nawe uri umwicanyi ruhagwa. Muri nkora amaraso, muri nyangabwoko, n'andi mazina yose bayabita arabakwiriye. Yes, arabakwiriye amazina yose mabi, arabakwiriye. Ibigarashi, gutugara, muri ibigara, mureza no kubutugara, mureza no kubikindi. Nta muntu wabakunda, ndabanga utugara, ndabanga mwa bantu mwe. Noneho nje n'igitero nagize nukugira mu byara wanje wakagara. So kuvuga ngo ndagukundaga wewe uriki, wakoze iki ku buryo ntagukunda, ndakwanga, urakagara mutundi. Iwe noneho nzashira kuri stati akanyataka, akantukana na President Kagame. Sasa uja kuntuka ukambwira nabi, ugahuza president mu kindi gihugu, mwaracanganyikiwe, mwaradanganyitse. Sinshaka kuzamura amarangamutima, ntitaye ngo uri mubyara wanje, nguri iki, ndabanga. Kandi ntukongere kunandikira, unumve neza, ntukongere kunandikira, nuko kuzogeza intambara ishize. Kurumva ugenda ubloke namba yanjye, nje sinakora icyo cyacho kukubloka. Kwa nini? Nakuacha tu naendelea naangalia, ndi postingira, yani yona anakomoa, atazana iko ananikomoa. Umunsi twarimo kwibuka, ejo bundi turi kwibuka intwari makanika. Uzi ibyo wankoreye urabizi neza. Yaragiye anohereza igitabo muri WhatsApp, amajwi utokumvisha undi muntu. Nta mwanya mfite wo kukuzana hano kuri social media, ariko nzogende wigaye. Ntacyo urico mu gihe wanga ubwoko bwawe, ntacyo murico. Yes, ntacyo murico. Nkamwiciye ngo umuyobozi yavuze ibintu mw'abantu mwe, nabumvise amajwi mwahumigwa, nabereka izo message mwahumigwa, ariko nta mwanya. Makanika yaravuze ngo ntimugatega amajosi, kandi ntimukakangwe na bene wanyu bibihahiranda. Kijya nicyo ribakwiriye, ntimugakangwe na bene wanyu bibihahiranda. Izo faranga zizabahagama. Mafaranga atuma wanga ubwoko bwawe, uvuga nabi. Muri nsore koko, akoze ko mbonamo harimo n'abasaza bafite imvi. Yewe nuko bimeze rero, banyamurengekazi, batutsi kazi, mukomere nubwo dukomeje kubura intwari zacu. Ababona nukubemera gutyo, nukubemera gutyo, nukwemera ko ari bene wacu, ariko imitima ntabwo ari imwe. Imitima yabo naravuze yarayobye,
hakuna ingine akili yao. Banafata pesa ariko amafaranga nashira bazimyiza imoso. Mukomeza muba utugarashiyo mugaragara mwigaragambye akipako siku moja mutajuta muzicuza kandi kwicuza kumunyabyaha la hasha. Kwicuza kumunyabyaha muzimanika nka Namani, muzimanika. Mukomere, intambara tuzayitsinda kandi tuzayitsindana ishema. Never give up. Nubwo intambara ikaze dukomeje kubura mu bene wacu benshi, abantu benshi bafite icyo bavuze mu ntambara no mu gihugu no mu gisoda no mu miryango yacu, ariko mukomere kubera ko ejo ni heza. Murengewe, ejo ni heza. Ejo ni heza. Ejo ni heza. Yes. Ejo hazoba nta macakubira hari. Umunyamurenge bese agenda akagaruka, umututsi agenda akagaruka, nta kibazo. Turi bamwe twese. Abantu bo muri Nord Kivu n'abo muri Sud Kivu turi umuntu umwe. Icyo batuziza nicyo babaziza. Rero ntitwite kuri ibyo bihahiranda. Yes, vita inaendelea na watashinda vita. Yes. Musikate tamaa.